Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hadirin kejaya Syaprang jong Lympung ilakai Phutbol bala pelong dari United Democratic Party Youth Wing Maulong Sub Circle. Balawan ru ban chimbenta kong balai pu artli kenhuan jong Shinrang bat pratli ki kenhuan jong kentai. Ketika Lympung kalapoi saka bakun hadirin kejaya kun final bat penhak perda menta kasih hamadan ilakai kasnong lakhar. Ya ketika Lympung lawan penhak perda du samla Eugene Son Lingdo uwe ni girang ilakai Phutbol bukan sai gejala bat kari India badairu MLA kamau plang kumu kongsan haga jinga don lang uba balajit rani MDC kanongko ba donbok himdait president ke UDP Ribhoi district inongkit kam jong ke UDP Youth Wing Maulong Sub Circle bat kui kiwe giri orang ba haba phai pa chaka jinga kun final hakate ga sngi kilalong hagi arbenta hakaliang ki kentei bat kishinrang bat hakajing kun final beningkong hakaliang ki kentei ke jingele kalalong hapadeng Lynti Jam FC Persha ya ke Maulong FC hakaba ke Lynti Jam FC kalala an peliem no ya ke Maulong FC da argo lenon papai sya ke jing kun kishinrang kapala long hapadeng ke Kro SC Persha ya ke Umpyrdong FC hakaba ke jing kun kalong ke basongshit bat ya khat ba da ke jing tebet kirang ile akai nambaro arkan hun bat nadu basdang kelas step hadu bakut ke kelamit ke jingele akai kalakun no hapadeng ke jing akai da ar la ar gol bat nakaliang ki referee gilarai ban punshut no da ke tie breaker de ha ke jing shot tie breaker ba ke Umpyrdong FC kalala an peliem no ya ke Kro FC da henrio gol lasan banra senon ya ke nam Lahduh jong kate ke Lympung. Tani cemat. Sini saya bet saya boleh speed bet, joy. Dia menang baki tu. Sementara itu bak ang limo. Mentah kejar. Dia menang ubak di Umpyrdong. Ngekrok kampat la ban penthai yang ke gol dong ke Umpyrdong. Negara untuk jom ini dikenai teman-teman. Kita jom ini best player. Salah Lynti. Dia terus berhabat yang langsung mah. Ayo ulang ni. Gini.